Chiktinkunarikunchik maska kusikuywan ichari kay yachay wasipi. Noqanchik parlaspa kasanchik maychus kay imágenes, símbolos allinta noqanchik yachakunapaq kay libros proféticos nisqamanta ichari. Maska kusi noqapaq qankunawan tinkunakuy chayrayku mark'ayta apachimuspa kaykichik Diospaq kuyakuyninwan qallarispa kana sapa ninchik. Tata Diosmanta noqanchik mañakuspa kasun kay kutipi humuybuspa kay munasqa wawqimasi. Tatay Diosni noqayku mañarikuspa kayku Señor k'anchayniykita sumaqta qan haywarinawaykupaq kay leccionta entiendenaykupaq yuyayniykuman churanawaykupaq Señor. Hatun bendición niyuq kachun kay cristiano kawsayniykupaq. Chayta mañarikuyku tukuy sonqo Jesucristo wawaykiq sutinpi. Amén. Uhinata qayari ichari Diospaq palabranwan mañarikuywan. Entonces qallarispa kana kay lección de escuela sabática, lección 4, tawa lección piña noqanchik kanchik. Maypitaq nacionesmanta parlarisawanchik kay primera partepi ichari. Maypi kay libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14 nin ajinata. Invitayki kuska noqanchik ñawirinata. Chanta payman ati qosqa karqa hinallataq hatunpaq qhawasqa kay reinospi tukuy nacionesmanta kaq runas, tukuy parlaymanta kaq runas ima payta sirpinankupaq. Atinanqa kikillampuni kanqa, kamachinantaq mana hayk'aqpis tukukonqachu nispa. Ajina Diospaq llaqtan, ajina Diospaq reino ichari. Maypichus payqa chiklaspa karqa reynonta nacionninta, maypitaq palabran tukuy ima atinin sirvikuyninqa mana ni hayk'aq tukukonqachu. Noqanchik ñawirispa karqanchik imaynata ichari. Adán y Evawan churasqa karqanku kay jardín del Edenpi. May sumaqta kawsakuspa paykunaqa mana kasurqankuchu maychus tatanchik payta nerqa kay sachamanta ama mikhuykichikchu nispa. Entonces paykunawan kuska qallarispa karqa huchaqa. Hinamanta paykunaqa chay manchay k'anchay vestidunku ñawistinku rikuytawanqa manaña rikurqachu. Chayrayku wichuchikamurqanku kay jardín del Edenpi nisqa. Chaymanta ñawpaqmanqa kay libro de Génesis cuentawanchik imaynataqa paykunaqa hump'iyninkuwan sumaqta trabajaq karqanku. Paykunaqa sichus mikhuy munarqanku chayqa manaña jardín del Edenpi hinachu tarirqanku tukuy plantasta, semillas tukuy mikhunapaq. Manchayqa paykunaqa llank'anankuña karqa hallp'ata. Chayrayku hump'ispa paykunaqa mikhuspa karqanku. Warmita ichari imanintaq nanaywan partuquyki nispa ichari. Ajinamanta noqanchik reparaspa kanchik imaynata Tata Dios nini Adán y Evapaqa sumaqnin munaspa karqa. Pero paykuna huchachakurqanku, paykuna desobedecerqanku. Hinallataq noqanchispis kay llaqtapi kaspa kanchik desobedecellanchiktaq Tata Diosman. Kay lecciónpi noqanchik tarispa kanchik imaynata Diosninchik uqariyta munarqa pueblota. Mayk'aqchus Adán y Eva paykunaqa mirarqanku chay kay hallp'api wichuchikamusqankumanta pacha Edenpi. Paykunaqa sumaqta kawsanankuta munarqa Señor. Misericordian hatun karqa. Chayrayku payqa uqariy munarqa sumaq reynota. Pero ichapis aycha runas hinaqa rikunchik kay lección de escuela sabáticapi imaynata kikin Dios ninchik llaqtan pueblo de Israel uqarikuy munarqa ichari reykunasta mask'aspa karqa. Entonces yayguspa kana maychus kasan kay Nínive niwanchik ichari Nimrod llaqtapi. Entonces, Edenmanta pachaga oqarikuspa kasqa nin hatun torre. Maychus qillqaspa kasan kay historia
Libro de Génesis capítulo 10 y 11. Invitas para y Cusca Noganchi Kicharinata, Chahuarinata, Mascarinata, Dios Anchainita. Maipichus Niwanchi Icharika, el libro de Génesis, Ojaricuspa Caspa, Utorre Ichari, Maihatun Caspa, Maihatun Caspampita, Runasca único Munargangu Ichari, Chayasta Canampa. Entonces, paikunaga sumata ojarita wasitaga, paikunaga nergangu kaiga noganchi ruaspanchi, kaiga suma nogastaga ruaspay, mana tata Dios patachu nispa ichari, ajinamanta ka elección de escuela sabática parlariwanchik maichus kaspa kai, nin rob chantapis nine bellatapi. Entonces monaspa waukamasi, ricus pacanchi, y mainata el libro de Génesis capítulo 10, ñaupahmanta y uhmanta hasta el capítulo versículo 12, nirispa kawanchi ajinata y ninropga wapu carga, tata diuspa ñaupagempi monte animalesta hap inampaj, chaymanta hamuj chaynin, ninrop hina wapu tata Diospa ñaupagempi animalesta hab nispa. Kaypi reparaspa kanchik imaynataka illaqta kay nin rob ichari kaspa sumaqta sayaykuy munaspa tata Diospa ñaupagenman. ¿Acaso pay astawan kallpayuqchu karqari tata Diosmanta? Mana. Maypitaq kaypi nisawanchiki atrebekusqa kay nin rob llaqtaqa tata Dios ninchikman desafiaspa ichari tata Diosta desafiaspa payqa sumaqta ñawpagempi sayay munaspa noqa aswan hatun kani nispa chay kikinta kay Torre de Babeltaqa oqarispa karqanku ichari tukuy runas oqarispa karqanku kayta noqayku ruwayku kay sumaq torreta nispa y chay hatun picanga noqayku wajina nispa. Entonces Señorga munaspa carga reinota pichus paita adoranata reconocenata pero mana chayapichu lección de escuela sabática niwanchik imaynata abranta waqllaspa kaspa chay nación tapayqa riqsinampaq chay nación tapayqa oqarinampaq nación maychus Señorpaq voluntad imagina. Kay libro de Génesis capítulo 12 noganchik tarispa kanchik imaynataqa Dios abranta waqllaspa karqa. Abranga nin suma runa karqa maychus manchikuspa karqa Señor ninchikta. Chayrayku uhkuti nin kay capítulo 12 libro de Génesis uhmanta al versículo 4 nin ajinata. Uhkuti tata Diosqa Abraham nerqa saqi hallp'aykita ayllosnikita tatayke wasinmanta hinapataq tukuy noqa rikuchisqayki chay hallp'aman miraynikimanta ruwasaq hatun nacionta bendisisayki sutiyki may yuyarisqa kanqa qanniqta waqkuna bendición yatataq hap'inqanku Gampah allin ruwaqkunapaq allin ruwapusaq Gampah mana allin ruwaqkunaqri maldesisaq nispa. Munaspa wawqimasi kaypi reparaspa kanchik imaynataqa abranchik llasqa karqa waqllasqa karqa chay tatanpaq llaqtanta saqinampaq Señorqa nerqa dehay tukuy imata ripuy waqllaqtaman nispa mana nerqachu mayqin llaqtamanchus pero Abraham hap'ispa karqa tukuy ima q'ipisitunta ichari ropitanta tukuymata hap'itawan Señor tamanchikuspa sonqonukhupi paypi creespa hap'itawan ripuarqa chay ripuspata familianta y artisqanta apakuspa karqa maychus payqa Señorpaq nisqayman hina Abrahanta waqllaspa karqa tata Dios ninchayqa nacionta ruwananpaq kay versículo 3 piliwanchiki tukuy noqa yuyarisqa kanqa sutiyki hatun nación taqanmanta ruwasayki maypichus noqa tiyakuqnisayki chayqa hatun nación kanqa hatunchasqa kasqa
pichus llank'anqa, pichus qanta sumaqta yanapasonqa, paykunapis bendecishqas kanqanku nispa. Pero pichus mana allinta qanta ruwaqa noqapis maldecishallaqta nispa. Chay promesawan Abrahamqa lluqsispa karqa, Diosta kasuspa, Diosta payta hap'ispa karqa sumaq kamachinta hina, porque payqa llaqtata sumaqta uqariyta munarqa tata Diosqa. Hinamanta kay llaqtaman kacharispa karqa Señor Michejqa. Ajinata noqanchis rikuspa kanchik, imaynata Abrahamta waqllarispa karqa tareapaq, maypita kay Abrahamqa sumaqta payqa waqaychaspa karqa Diospaq palabranta. Niwanchik kay comentario de escuela sabaticapega payqa ruwasqa nini, a veces noqanchikqa kay invitación ta hap'ispa Señor Michikmanta hamuychis noqaman pikunachus sayk'usqas kaykichik, hamuychik kuska saqaychis chay kucha kawsaykichikta, pero kuska kunanqa kawsarikuna nispa, pero wakintaq mana munankuchu Señorta willariyta. Chayrayku ejemplo qowanchis Abraham ichari maychus payqa waqllasqa karqa tareapaq, nación kananpaq, hinallamanta qayarikuspa karqa imallaqta pueblo de Israel. Señor Michejqa chillaspa karqa kay llaqtata, paykunaqa sumaqta payta adoranankuta, chayrayku sumaqta kuyakuywan Señor Michejqa apaykachaspa karqa kay llaqtata Israelta ichari, pero nillawanchiktaq llakiywan imaynataqa kay pueblo kay Diospaq llaqtanchik llasqanqa mana allinta ruwasqachu paypaq ñawinkuman. Manchaqa munasqanku nin lección de escuela sabática nin waq reyta ichari, chayrayku niwanchik kay lección de escuela sabática paykunaqa hap'isqanku imatachus mañakusqankuta, paykunaqa mañakusqanku nin Señorqa kay pueblo de Israel nisqa mañakusqanku waq reyta paykunata gobernanankuta, ichapis paykunaqa mana yacharqankuchu masqa atiniyuqchus karqa tatankuqa Señor mismo karqa, pero paykunaqa atinikuspa mask'aspa karqanku waq reyta. Chayta noqanchik declaración tarinchik manchus kasan kay primera de Samuel. Noqanchik mask'arison kay primera de Samuel capítulo 8 versículo 4 al 18 cuentawanchik ima pasaspa karqa. Hinata niwanchik ichari Israelitasqa reyta munarqanku, chayrayku nin nispa ahinata. Chaypacha Israelpa kuraqkunan tantaykukuspa rirqanku Ramallaqtaman Samuelwan parlaq. Chaypitaq nirqanku, qanqa mana allin machuña kanki, churisniykitaq mana qanhina allintachu kawsanku, chayrayku reyta ahlapuwayku kamachinawaykupaq waq nacionpi hina nispa. Ahinamanta Samuelpaqri chay reyta mañakuq rirqanku paykunaqa, manaña sina qanpaq wawasniykipis allinta reynankumanchu, waq nacionespaq hina waq reyta qanqa chiqllapuwayku nispa. Imaynata kay tiempo a veces noqanchispis mana munanichu kay hermano líder kananta, mana munanichu kay hinata chiqllarispa kasanchik. Sin embargo, Diosqa sonqo llakikuywan reparaspa karqa imaynata llaqtan mañaspa kasarqa waq reyta. ¿Acaso paykuna mana reynasqa karqanku tatankuwan ima? Ari, Señor mismo reynasarqa, gobernasarqa chay llaqtata, dirigisarqa Adamanta Evamanta pacha, Abrahamwan kuska payqa chiqllarqaña allinta payqa conducinanpaq. Sin embargo, mana gustachikuspa paykunaqa waqta munaspa karqanku, pero imata tarirqanku paykunaqa. Tata Dios haywarqa imatachus paykuna mañakusqankuta ichari, chayrayku kay libro de Reyespi noqanchik tarispa kanchik, imaynataqa reytaq mana reytaq kasqa reynon pasasqa waq rey.
y kuskan rey kunasqa aska pasaspa kasqanku, pero paykunaqa wakin reyesqa sumaqta ruwasqanku ichari Jesucristo ñawinpi, pero wakinkunaqa mana allintachu ruwasqanku Jesucristo ñawinpi. Entonces ajinata kay pueblo de Israelqa ashka reyesta paykunaqa riqsispa karqanku, mana ni hayk'aq conformakuspa. Chayrayku nini chari kay comentario kay escuela sabática nillanta paykunaqa mana gustachikuspaqa chayaspa karqanku ima esclavos hina rirqanku ichari prisionerosta hap'irqanku esclavos kanankupaq maypi Babilonia llaqtaman. Chaymanta hina munasqa wawqimasi kay Diospaq llaqta pichus Señor chillaqa pichus Señor ninchayqa sumaqta conducir munaspa karqa, pero paykunaqa mana conformakuspa paykunaqa waq reyesta mask'aspa tukuymaqa kay reyes runas pikunachus chillasqanku paykunaqa pay apaspa karqanku imaman esclavitudman. Chayrayku esclavos hina kay pueblo de Babilonia apakuspa karqa ichari Babiloniaspaq paykunaqa sumaqta trabajaq karqanku. Entonces chaypi cuentaqa kunchik imaynata a veces Señor tiyan plan llank'aynin noqanchispaq, pero a veces noqanchik empecinados runasqa mana conformakuspaqa mask'ay munanchik voluntadninchikta ichari ajinamanta paykunaqa hap'ispanku imatachus mask'asqankuta bendición hap'i munaspa wiñayta waq naciones hina wiñayta munaspaqa kay Torre de Babel hina unikutacha kay munarqanku paykunaqa. Sin embargo Señorqa mana chaychu planes karqa paykunapaq. Manchayqa nini noqa munarqani qankuna k'anchay kanaykichispaq k'anchay kanaykichispaq gentilespaq huchasapa runaspaq ma huchasapa runaspaq wachaspaq hap'aqkunapaq k'anchay munarqani qankuna kanaykichispaq. Entonces Señor niwanchik ichari maychus kay palabrampi sapa uninchikta chillasqa kasqanchik luz kanapaq kay mundupi salvanapaq ashka runasta kay mundupi. Israelqa waqllasqa karqa kay nacionqa waqllasqa karqa salvananpaq kay munduta mana condenakunankupaqchu, pero q'alitu noqanchik kay tiempo ichapis noqanchikqa condenacionman taskiyta munaspa kasanchik. Chayrayku nin pi carácterninta pi ruwayninta noqanchik ruwana tiyan único nin Jesucristuta, porque sichus noqanchik runa masinchik qhawaspa kasunchayqa noqanchikqa urmasun huchapi, noqanchikqa urmasun porque ñawinchikqa mana santuchu, ñawinchikqa huchachasqa. Entonces ima defecto rikuspapisqa piñakuytawan noqanchikqa ripuspa kasun iglesiamanta. Señor mana munanchu chayqa payqa munaspa karqa ichari nacionta estableceyta maychus mensajeros kanankupaq palabramanta anchaynimanta. Lección de escuela sabática sumaqta noqanchikta k'amirispa kawanchik munasqa hermano hermana uyarinapaq ichari imaynata Señor Adánmanta pacha Evamanta pacha nacionta hatunta ruway munarqa, pero noqanchik munasqa wawqtamasi mana munaspa waq destinuta ichari chillaspa kanchik. Entonces noqanchik sumaqta yuyaychaspa t'upurispa noqanchikqa mask'ana tiyan imata Diospaq bendicionita. Imaynata Abrahamta bendisispa karqa ichari noqa allinta ruwaspa kasayki, qanqa bendisispa kayki pichus allinta ruwasuyki chay kikinta. Nillawanchikta ichariyka lección de escuela sabática nispa a veces noqanchikqa tatanchiktaqa chillayta munanchis, mana noqa tata Dios munanichu kay tata Diosta kay Bibliapi qillqasqata mana chaytachu munani. Noqa munani tata Diosta miski palabra yusta. A veces noqanchikqa runaman k'askaykusanchik maychu sumaqta nisawanchik k'aminchik Jesucristo hamunqa nispa ichari mana. A veces noqanchikqa sumaqta k'askaykusanchik trabajuman maychus aska golqayta quriwasanchik,
pero sonqonchikmanta karunchasawanchik munasqa wawqimasi. Tata Diosmantaqa karunchasawanchik chay trabajunchik. Qanqa sumaqta t'ukuri. Sichus ruwasqayki, sichus palabrayki k'askachisuyki tataykiman. Mana chayqa reflexionanayki tiyan, imataqa munayki kawsayniykipaq. Mayman apasunqa chay ambicionniyki, chay wawqi munayniyki, wawqi trabajayki. Mayman apasunqa, salvación manchu o condenación manchu. A veces noqanchikqa sumaqtay waqlantenkunasman k'askaybuspa kanchik. Kay santituman rezakusaq, sumaqta paqa yachachiwanqa, sumaq bendeciwanqa, uyariwanqa, bendiciwanqa nispa. Imaynata reparanchik kay tiempopi aska idolatriata. Pero Señor niwarqanchik mandamientopi tatayayuq kaykichis qankunaqa. Noqa kani chay tataqa. Noqaman tukuy honra y adoración kanan tiyan. Ichari imaqtina entonces ikata misasta tukuy machurasanchis lanteman santusman. Entonces a veces noqanchikqa munanchik tukuy imata Señor uyarinawanchikpaq. Pero imata noqanchik kutichisun si Señor kunan tiempo waqllakapuasanchik. Señor nisawanchik ichari imaynata waqllakapurqa Adán y Evata. Noqa kani qankunawan hamunchis tukuy pikunachus kuchasapas kaykichis. Pikunachus pehtukusaykichis kuchaman. Pikunachus karunchasqa kadaykichis noqamanta. Noqa perdonaykichik, misericordiata kuyakuynita t'akamunkichik. Kunanpa manta pachakusqa kawsarikuna tiyan. Si Dios waqllasasuyki chay hinata chayqa imataqa kutichiyki munasqa wawqimasi. Abrahamqa hap'iytawan q'ipisituman churaytawan rupitanta tukuy imitanta payqa sigispa karqa Señor nisqanta. Entonces qan dispuestochu kayki Señorta sigi, dispuestochu kayki bautizakuyta, dispuestochu kayki kasunaykita Señorniykita paywan kuska kawsakunaykipaq. Amén. Siqan munayki chayqa masqa kusikuy ichari sapa día noqanchik leespa Diospaq palabranta escuela sabaticata wiñaspa kasanchik Diospaq kay llank'inpi. Ama qunqaychu munasqa wawqimasi noqanchik tinkunakuspa kasun qhipan semana may miski yachaykunaswan. Entonces suyasayki ama faltakuychu noqanchik tinkunarikullasunta.